Tigasat. Napalabas, impakada ni Monre kini Ariela, ti panayipasyar na kini Anaya iti mansyon. Ngam na ko natibaket, nga umanugot no laki di tapat gan ni Monre ti kondisyon na. Amang ilakon iti sanikwa atawid ti baro. Nakunanapay akanayon na amay tagtagainep ti ama ti baro. Amang ibagbaga nga ilakodan tinasao asanikwa. Ngam na kuna ni Monre, apanunutan na pa'y anaimbag dayta. Kabayatan na, nagsaritaan mo't da Cleopatra ken Ruko, ti panagawid pa'y laeng ti lalaki iti mansyon. Tainton maala na ti bingay na iti sanikwangal almanenda, agpakni danton adwa. Nagpakpakawan nga rod ni Ruko kini Ariela. Natignay ti baket, iso nga inawat naman nenda itoy. Iti may sagon daway, kinasarita manen ni Ariela ni Monre. Itagagayem, dinggan nyo tituloy tinobela tayo, Anapauluan. Tigasat. Sorry mama ha. Ngamsaan ko mga agsakit tinakom yo. Jak kayat ti bagbagayo. Jak kayat nga ilako ti sanikwa tayo. Tapakalaglagipan tayo kini papadayta. Anya. Anya ti kayat mo nga aramida kaya. Tapno agtungpal kalaeng iti kayat ko, iho. Awan mama. Agkid daw kalangan iti sabali. Basta sana dayta. Sorry mama ha. Sige. Ala, limuran samat ni mama. Maawatan nakmat siguro. Husto matimbaga ni Tata Malyong. Pakalaglagipan mi iti day di papatisan ni Kwame. Iso asaan mi nga ilako. Kan malagip ko iti si bibiyag pa'y ni Papa. Adda iti gumatgatang iti dagana iti probinsya. Ngam di na kayat nga ilako. Iso amamatak iti imbaga ni Tata Malyong kanyak. Talaga natangkan ti ulo day di Monre, mami. Wen nga ruhod. Dandan ni Jack nalapdan tiriknak itay. Dandan ni tinungpak day jay Monre. Malas nga minti panangawat yung manan ka ni Mang Rocco dito'y mansyon. Malas day di tao, mami. Iso apapanawan yun dito'y mansyon. Nagkarin ni Rocco. Adinan ulitin ti inaramid na. Iso nga ikak itigon daway na nga agbaliw. Mami, No ulitin na pa'y ti inaramid na. Talaga adjakon awatan pa'y. Saan man ani Rocco ti pagsaritaan ta. Panunuten takit di. No anya ti pamayan ta ni Monre. panagkunak. Dayjay alakay malyong timang sugsug-sug ka ni Monre, mami. Amoyo matan ti kinaklose da Monre kan tata malyong. Awan ti ilimlimod ni Monre iti dayjay alakay. Nang runa, kat nobya ni Monre ti anak na. Angeli. Man nakibiyang at talaga dayjay at tata malyong. Tano sa dino ti ayan ni Monre, at damot apasalsali. Pakibiyangan na aming aramida ni Monre. Bayam, iha. Tapapanawag to dayjay amalyong. Ay, nawaw! Ay, anay ko. Apay ngaya kilat manan alimtig ti saka ko. Anay ko. Ay, nawaw. Ayaw! Aldawag! Apaya di ka pila bumangon dito. Kwa, lable, ay, nawaw. Anay ko. Simro ti rayo, makakay nawaw. Limtig matan ti may sasaka. Anay.
Ay, ala ka! Apay ngay! Ay, saus! Ang mga nuadanakan mo ang naikontra. Nalipatak ang maikontragayam iti sakit ko, di in-take out ko asinda ki di rabihan. Anya! Ay, kay, anya nga ti agas mau. Sapay anda iti balay ti agas ko, lable ay Ay, nawaw. inak ka di alaon ti agas mau. Tapno makatumal ka. Ay, saanan. Ah, Agawid ak layang ini di balay. Kababain mo't ano agpasikasuak dito yan. kay, adaak mo't ang mga sikasukan ka. Saanan ko naglaro din basta agawid ak anay. Ah. Tayo di balay ti pagagasak. Anay ko ay nawawan. Agyaman iti panang itulod mo kinitatang diti balay mo nre, ha? Kat, agsubli ka matla ang iti mansyon ita? Sanak mo palubusan ni Tata Malyong, anaya? Iso adituyak pailaan. Sige nga, Rod. Tapno makapagbanding tamanan mo nre. Una, anaya? Ngamin, kanayon nakailiw ka. Tikayat ko, kanayon nakaduha ka. Ngamsa na bale, taumadanin. Mo nre. Amangan no iti mabiit, agkalay satan. Ikasarkan to nanaya. Promise, I love you. I love you too, mo nre. Makitinulong akiti dayta, Ariel. Problema nga rod daytoy. Talakalaang dayta. Ipadispatsaatan ni Monray. Ha, Siyempre, nawanton ni Monray. Asin nga pa'y kumati sa baling agtagikway ti sanikwa day de Luisito, no saan asika. Awan matanti sa bala kabagyan na ditoy. no aramidan tatikasta. Sigurado apagatapan data, nang runa kat addakan ni atorne dagiti kasuratan. Padasam to man nakasarita day diyang abogado. Jaya amit idak kalagatan, tagi remedyo akiti kwarta. Pinadas kunday ta. Ngam talaga di na kayat nga awaten ti idi jayak akwarta. Saan apapasuksukan dayjay nga atorne? Anya? Ano kasta nga rod? Saan mo napalubusan na rumuwar dito'y mansyon na day dya Monray? Anya? Ingit amon. Masapul nga agtalinaid lang dito'y unag ti mansyon. Oh, kumusta kan Monray Barok? Ay, da kayo mat gayam, nanapanyang. Sumrak kayo Agyamanak. Okay, kumusta kan ngay? Nasayaat mat nana. Kaasin niya po Diyos. Nasayatak mat latta. Ay na, nabayaga di ka nakita. Kaano ka nga agawid ije mansyon? Di nakpalubusan ni Tata Malyong. Anya? Ne, Ni mamak. Mabit lang Sung batak ti awag ni mama. Agpilit nga rod nga agawid iti mansyon, panyang ay nawaw. Inawagan ka no ni mama na. Kat pagaw-awidin na ka no iti mansyon ay nawaw. malyong pa nga asim. Saan mo palubusan? Uray jak palubusan no talagang agpilit. Nasakit nga minti sakak, panyang. Jak makaduan ni Monray. Uray kumaa, no adda ti anak kaw, ta iso ti maglapad kini Monray. Ngam simrek mat iti trabaho na ay nawaw. Ala, saan na bale? Sa bagay, adamat kit din ni Lovely ije mansyon. Wan mat kit di apan yang ay nawaw. Nalaing nga minya agartista dagi nga gina. Basit la sangit da amangeg kan makita ni Monray. Maasyan mo tentaw awer ka ay nawaw. Wan nga rod. Nadlaw ko anala ka amamati ni Monray Malyong. Wen, numabilin mo't ki di anay bag.
Denggan namat kay diti pa magbagano kwa ay nawaw. Isu na laeng taadda di tsimpaw. Ano imbaganan awanan ti denggan na asaaw ay nawaw. Ala, awagan tanto laangan ni Lable. Ta isupay lati makaamo kan ni Monre iti mansyon. Ay nawaw. Sikan ti mangawag kinilable. Ta sabalin tumanan ti pagawatan na no siya ti mangawag. Ha? Ibaganan tuman akras kon ay nawaw. Agyaman tasimmangpet kan Monre, iho. Anya je ko nam iti cellphone itay, mama? Ti may papan iti nobyak? Dayjay? Agkalaysa kayon ton iti mabiit. Ha? Pagkasaran kayon ton, iho. Talaga, mama? Wen, Monre. Ayabamton dito mansyon. Takayat ko ama-am mo. Agyamanak, mama. Sige, no kayat mo, rumarak manen. Tay naksukunan ni Anaya. Sukunak iti trabaho na. Saan pa'y nga ita, iho? Kababain matkan kwa na. Siyempre, nabannog iti trabaho na. Bay ampay nga agina na. Ha? Inton at dawayana, samun to ipasyar dito'y mansyon. Okay? Un, mama. Ala, ingkag meriendan. Tanag pa isagan akan nilabang iti meriendam. Unpan niya, awan problema iti dayta. Ar-aramidak met amin abilin mo ka. Agyaman at Lable Ay na, saan pa'y lamang kaumay ni Malyong di tatanasakit ti saka na. Kunak nga rod nga uray saanin nga gaway. Ngum nagpilit mag. Mabain ka nung agpaasikaso dito'y mansyon. Kit adak lang nga rodin ang mga sikaso kenkwana. Ala, baybay amon no kasta ti kayat na. Mabain siguro kada Madam Ariela. Sa bagay mo't kit di O sige, siga nga ro din ti makaamo ka ni Monre ha. Di mo baybayan. No adadang ka sa mapasamak dita. Ibaga madagos kanyak. Unpan yan. Sige, kastapay nga road. Bye! Bay panyang. Ay, apay nga takas din ni panyang. Awan kumamot ti pakibyangan na kinimunre kag. Tasaan namot akap-kapin anaw. Ngam nagsasaaw. Kasla nakapatpatag ni Munre kan kuana. Saan mo't nga iso tiyaya ni Munre? Ni Malyong may tinangaw-awir kan kuana manipod ubeng. Unaw. Gapo nga tata napatagkin ni Malyong ni Munray, iso ang napatagmatan kan kuana. Apay nga takas jay. Ay, mapurpur siya, anak. O anya, napaanugot yun ni Monray, mami? Day tangarod ti parikot. Talaga natangkan ti duri na. Ay, kasano nga rodaytan, mami? Kasanon, no namati iti imbagayo, apag kasarin yun to ida iti nobya na? Angeli. Sigurado anam namain na dayta, mami. Di bayam? Pag sinakit di idan Ha? Ha! Dayjay kit din a babae, ti agnumar iti kinabaknang day di Luisito. Ha! Jack ipalubos, Angeli. Mami, Naglaingan ngay. Ha! Nalaing ba't dayjay amalyong. Sabsabidungan na ti panunot ni Monre. Kainton maikasaran ni Monre ti anak na. Isudanton ti agnumar iti tawidan ni Monre. Ha! Nagalaan da iti laing da. ngam, sigurado agumura ni Monray, no pag sinain nyo ida iti nobya na, mami. Di ka madanagan. Alaek iti nasaya at awagas. Pakitaan talata iti nasaya at ni Monre. Tapno saan agumura. Agsingsing talata, iha. Kagurgurak pa'y matikas na. Nagrigat tagpamarang anasingpet. Aganos iha. Pagtitinulungan tayo kadaro ko daytoy abanag.
lang ang tagtinulong, mami. Baybayan yun day amang Roko. Taisun tumat lang manan ti makakaadda ang mga alman iti kinabak ng tayo. Adamot lat tapasat ni Rocco iti daytoy iha. So abay-bay amlat ta. No kayat na ti makitinulong. Oh, papa na Monray? Apay anak kapalas ka. Dimot ko na ni mami asaan ka pala arumrumor dito mansyon. Tamangan no pagaramidan da ka iti dakas iti ruwar? Inak ko masarong karan ni Anaya, manang Angeli. Ha? Dimot saan nakapalubusan arumor ni mami? Wan, ngam agpakada ko mamanan kan kuana. Kailiw kon ti girlfriend ko. Kayat ko na makita. Monray, please. Ada problema ni mami ita. Iso mabalin ka di? Di mo kumandagdagan ti parikot na? Ado dagiti agpangpanggap iti dakas kan ka iti ruwar. Mga no kidnapon da ka. Saan mat siguro? Basta, di ka pala rumrumwarwan. Agtungpal ka kuma. Agtalinaad ka laang dito'y mansyon. Okay? Ala, dara sa Monray. Rumwar kan. Agyamanak, nanalabang. Ada pag playtime. Adda. Ala nga rudan. Awan matla ti maitid ko a kwartam. Tawan kwarta. Darasam ti masibad. Tapnos anda ka makita da mamam. Agyamanak, nana. Ala, mapankan. Tamangan numakariin da madam. Basta agsubli ka dago sa. Wan nanalabang. Sige, mapanak nga rudan. Anya teramiden da Ariela no maamwanda ti panaglibas ni Monray. Gagayem, diyo liway na dinggen tituloy tinobela tayo anapolwan. Tigasat! Tigasat! Napalabas, inayayo manen ni Ariela ni Monray. Tapno ilakodan ti sanikwa atawid na. Ngem saan niya manugot ti baro. Nagsaritaan nga ro dagiti agina no anya ti rumbeng nga ramiden da. Ket nakuna ni Ariela nga anusan da payla apakitaan iti nasaya at ni Monray. Simrumet ti sakit ti saka ni Malyong, iso anagawid payla ang daytoy iti balayda. Ket ni Lovely tinangibilinan na kini Monray. Iti may sagundaway kayat ni Monray ti rumwar. Ngem saan apalubusan ti inana. Naasyan ni Lovely kenkwana iso ang nagaramid iti pamuspusan daytoy tapno makarwar ti baro. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapolwan. Tigasat! Ada pag playtime. Atta, nana. Alamapan ka nga rudan. Awan mo ti maitid ko a kwartam. Tawan kwartak. Darasam ti masibad. Tapnos anda ka makita da mamam. Agyamanak, nana ha. Alamapan kan. Tamangan no makariing da madam. Basta agsubli ka dago sa. Wan, nanalabang. Sige, mapanak nga rudan. Kan. Kasimat nga ni Monray. Apag isunto inton makariing ni Madam Ariela. Nakasangpet tumat siguro ni Monray. Ay nawaw. Naimbag man ta pinalubusan da ka da mamam Monray. Naglibasak, tata. Anya? Ay nawaw. Sigurado ang maungtan ka, barok. Pinaglibas nak ni Nana Lovely. Ay nawaw. Ay. Ipaspasubo na ka day di alabli ah. Masyan lang kanyak. Iso at tinulungan nak. Imbaga kasarakak ni Anaya. Wen ay nawaw. Ngam kasanaw no agawid ka. Ang mga no kabilin da ka manin iji mansyon. Saan, tata? Ha? Di ka madanagan. Tanasing putan da mamakan manang ko. Ha? Nagpromise da kanyak asaan da kon nga ungtan pay. Kun saan da ko nakabilan. Nagbalbaliw da nga rudan. Ngata, Monray, ay nawaw. Wan, tata Malyong. O sige, Ha? tayo nagtulungan ni Anaya nga gluto. Panawan kayo pa dito ha. Sige.
Agin niliw kayo iti anak ko, Barok, ay nawaw. Sige, Tata Malyong. Sige, Barok! Ay, Munray! Agluto kayo, anay baga! Napanayin. Di nating kaskason. Ay, nawaw. Angam, kita man lati pasamak tibiyagan niya. Ni Monre, nga inululpitan da. Imbagbaga ni Ariela, ako kwa na ti kinabak ng anapanawan ni Sir Luisito. Ngam, idirimwar ti kwenta. Ni matgaya Monre, ti akin tawid kadagijay. Nagpartak ti pasamak. Husto pala tagparparik na kanyak idikay. Iso nga ita. Kung namlan asino dan nakasingpatan kini Monre. Taamudan ani Monre laing ti addaan karbangan iti kinabak nang da. Angem, ti pagtanagak ita. Ay nawaw. Ay. Ang mga nuyakar daman ang talipuspos tiyaw awir kaw. Ay, delikado ano kasta. Ay, sapay na iranranamat akas ti kasasahad kaw. Simraw ti sakit ti saka kay nawaw. Saan ko ang makaduan na kanayon ni Monre? Ay. No, apay mo't nga min dito sakit ko Anay, nasakit Ay, sakpay mo't tinagsakit iti kastaw. Dagitay ko masursurando at tao at kaptan ti kastaw sakit. Tapno saan dan ang makabulak-baul ay nawaw. Ay, sakpay mo't lang. Ampay nga gusang sangit ka. Na. Ha? Sangit na ka ti sibuya. Ay, nawaw. Mayat. Natawa na kitindwa iti kusina. Kasalumot namin Na. nagpanakit yung mata. So, alin mo tilo Ayun, ayan dang iti dua. Nakarag-ragsak da ay nawaw. O sige, iba mong laon. Hangam, talaga nga tanga isudan tagkatuluyan. Daan na yakin Monre nga ta tinaikari para iti tunggal na isa. Magkatawa ka. Saan dan tungatang agsina? Tinong yung kadito sige. Ay nawaw. Jak tupay palubusan arumwar. Si kantulakit din ababaunan laeng. Timang palpalubos ken ni Monre arumwar dito'y mansyon. Labang. Ha! Suray, madam. Inton maminsan. Jak kayaten nga ramidam ti kastoy ha. Wan, madam. Pigsaam ti sumungbat. Di ka agara saas. Wan, madam! Tinumbang kadagita babaunan kat mapaksyat dito'y mansyon, mami. Ha? Talaga apaksya kon daytoy abakat. Patakyasak no aramidan na pa'y maminsan, Angeli. Ikakpay iti maysa at sana. Apay-pay lang amin, mami. Saanan ang masapol. Awanan ti tiyan sanang agbaliw day tatabakatan. Natangkanan ti duri na. Saanan ang maisuro. Maikarim, adimon ulitin ti inaramid mo. Labang. Wan, madam. Suray. Di ka nga nagpakalaing. Kunamlan asino kamat kami nga agdesisyon dito'y mansyon. Sorry, ma'am. Ala, ikasukunan ni Monre. Ay saanan? Awagam laengan, Angeli. Tano mapanday ta ijay balay damalyong, sigurado nga agipulong day ta. Ipulong na ti panang sermon takan ko na. Mabit lang, Rod. Talak ti cellphone ko. Sige, kasarita mi tinasaya at ni Monre. Ibaga mapagaw-awidok, Angeli. Grabe, mat nagkita nga gina. Agpadpada da subirbiyada. Sa anak pa'y nga agawid, anaya. Kaya't kapay ang makadwa. Iso ang makiturugak dito balayo, ha? Saan a problema na ita? Welcome ka akanayon dito'y banay.
Ang palubusan da ka nga tada mama Monre. Ang mga noor-orayan dati panagawid mo. Palubusan dak, basta ipakadak. Sige, sikati makaam mo. Talaga anawayakan arumrumor iji mansyon nyo Saanan akas idi naingat da mamamkan ka. Anaya, amin na kayat ko ita, ipaay da mama. Amin nakidawak, patganda. Nasaya at nga rod ano kasta, Monre. Imbagan tupay ni mama nga kasartan. Ngam saan pa'y kano nga ita? Ha? Kayat na kan ama-ama ni mama, anaya. Sungagsaga na ka ha. Apaman nga ipasir kay di mansyon. Sigurado apagkasaran natan ni mama. Oh, adda awag mo, Monre. Ha? Ni manang ko. Hello, manang? Hello, Monre. Ayan, Mon. Agawid kan ading ko. Please. Sapsapulan na ka ni Mami. Ha? Sa anak nga gawid ita, manang. Makiturog ak dito'y balay da tata Malyong. Anya? Agawid kan. Aday bagami ka ni Mami. Ha? Anya ti bagayo, manang? Basta, napatag-abanag. Maipapan iti kalay sayo iti nobyam. Ha? Kuna ni Mama, akayat na kayo apagkasaran iti nobyam. Takayat na kanong aminan ti maaddaan iti apo ko. Talaga, manang? Wan, isong agawid kan ha? Urayan da ka. Wano saan? Sukunan ka laangan. Ay, saanan manang? Agtaksi ak tulangan nga gawid inton madamdama. Okay nga, Rod. Namnamaan mi dayta ha. Agawid ka itan, wan? Manang. Okay. Bye. Bye, manang. Anaya, agawid ak gayam no madamdama. Apay, inong tanda ka kadi? Saan? Kas itimbagakan ka. Saan da kon nga ung tani di mansyon. Basta, agawid ak pa'y ha. O sige, sikati makaam mo. Sana bale, tagkadwatan to ni ti agnanayon, anaya. Di mat imbagakan ka, adi ka pa'y larom-romwar dito'y mansyon, iho. Sorry, no naglibasak, mama. Awan matkit diti problema. Maawatan ka. Kanda di kagdanag, tasaan ka nga ungtan. Agyaman ak, mama. Talaga nagbalbaliw kan. Wen nakaiso maktupay akanayonan. Kat iso adi ka palubusan arumwar dito mansyon. Taamangan no adamang kidnapken ka. Amangan no pagaramidan da ka iti dakes. Banag adyak kayat amapasamak. Ngamin, diyak kayat ama isagmak ka, iho. Awan mo't basol ko iti padak a tao. Isungawan nga rut ti rumba nga pagdanagak. Anya ti amom. Amangan no maitulad ka, iti day di papam. Ha? Awan mo't ti amo tayo abasol na iti sabali a tao. Ngam, kasjay, tinapasamak kan kuana. Nakabut-butang matday tangay bagbagam, mama. Talaga, nakabut-butang. Iso adeng ganakwan. No imbagak, adito'y kalaang unag ti mansyon. Dito'y kalaang. Saan ka arumrumwar? Mama. O ala, ingkamanganan, tanangan kamihin. Nangana ko ni balay da anaya, mama. Kasta ka di. Kat, anyangay. Kumusta gayam ti ibagbagakan ka? Singsingiran dakon ti bangko an nakautangak, iho. Ano jak pa'y la makabayad? Paibalod dakon. Ha? Kayat mo ka di ang mabaludak, Monre. Nagrigat ti mabalod.
makapabagtit. Kayat mo ang mabagtitak. Saan mama? Diyak kayat Nukas tangarod. Umanugot kan iti ibagbagak. Ilako tayon ti sanikwa tayo. Dakkel met ti karbengak iti dayta. Tasyak ti inam. Asawak day di papam. Si kalaeng tinangipanaganan na. Ngamkit di, pagbibingayan tayo kadamanang mo ti kinabaknaang. Sige Da kayo ti makam mo, mama. Basta saan tayo kumangilako amin Wan! Di ka madanagan. Adalakot pagbayad ko iti utang ko. Sige. Nukunam asaan tayo nga ilako amin. Sika ti matungpal, Monrey. Kung aktumat kan ka nalakalaang ama ay ayo da dya Monrey, mami. Wen nga rod. Imbagakla ang tikas jay. Ngam ilako tayo aminan ti sanikwa. Kat, anya nga ron ti sumarunong addang mo, mami. Ikuyog ko ni Monrey, iti ayan ni attorney. Taday tati kanayon na nga ibaga kanyak. Kasapulan na kano ti pamalubos ni Monrey, tapno mailakon ti sanikwa. O sige, aramidam ti amin na kabailam ang mga lukoy ka ni Monrey, mami. Kastamot tanday dyan nga attorney. Hay, no apay nga min ang makibibiyang day dyan nga attorney, kat awan mo't kumatibiyang na iti daytoy. Adda kano saritaan da iti day di Luisito. Iso kano ti binilin day di Luisito, ang mga sikaso iti amin a papeles. Ti kunam kat di mami, ropat kwarta day jay. At dalakit di daka sa plano na. Ang mga no doktora na dagiti papeles. Kat agbalaw tayon tulaangan no natagikwanan dagiti sanikwa. Anya? O saan ang mabalinday ta, iha? Jack ipalubos! Kankuhana. Nakaululimag ka, kabagis. Kabagis Dominator. Makunkonsensyaak. Panagriknak ngamin. Kaslaawan serserpik. Tawan ti mararamitak. Panyang, no aramidem ti kanayon kung nga ibagakan ka. Saan ka na marigata na kasta? Kabagis. Diyak amo. No kasano nga ibagak daytoy. No mabalin. Diyak kayat ti masidir. Diyak kayat ti mapabasol. Kandiyak kayat ti makondena. Sa bagay, maawatan ka, kabagis. Ngam no idi pa'y lakuma nga imbagam ti kinapudno. Awan kumati problema mita. Kabagis. Ang amala, ikararag taas sapay lakuma, tamaurnusen ti amin. Tapno mananam mo pa'y matirik na, kan ragsak ti may nga ina, panyang. Bye, attorney. Apay nga kas ti imbagan ni attorney kanyak. Kuna ni mama, basit lang ti ila ko nasa ni Kwame. Ngam, apay nga kas jay. Amin mat kano asa ni Kwame, kat kayat ni mama nga ila ko. Ala, Monrey, ingkagsukatan ading, kuna ni mami. ha? Apay ka di, manang Angeli. Adda pa panan tayo. Sa dino? Mapantayo iti ayan ni attorney, takayat nakakano ang makita. Ha? Ngam sakbay na, kasarita na kapay ni mami.
Kat amin nga ibaganakan ka, tong palam, wan? Bilinan na ka na imbag no madamdama. Ibaga ni mami amin kan kadagiti ibagam kan ni attorney. Saan tayon amapan ijay, manang? Ha? Taapay? Nakasarita ko ni Atty. Bartolome. Anya? Ulbud mat gayam ni mama, manang? Ha? Anya pa'y ti sumaruno a mapasamak. Gagayem, diyo liway na dinggan tituloy tinobela tayo anapauluan. Ti Kasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Kan iti direksyon ni Isagani Yalong Bulyeser. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Ti Kasa. Agyaman kami itingkay panang tarabay.